aba burya ukeka yuko umugabo mukurangiza kubera ko aba yagize kuversa kira mugabo wese yarangije acika intege byose urumva doke umuntu n'umugabo bitandukaniro n'umukobwa bro n'umukobwa yaracika intege umukobwa exactly bite bakozi basenga miriye genze kumeze neza amazina je banita Daniela Kuzinga ndo muri byo gospel office ndirimbo nkunda cyane itwa Save the Days genze komeza fresh je I'm good wakumvise yakaba Daniela Kuzi yo bona kano kantu je bose amafaranga azabafura kuri hakuna zo banga kubera ko sinzi kazoshobora gukora amafaranga kuri iri promotion ko uramwitaho cyane yarabizi nuko yarabizi kwe arabizi Stone wewe uyu munsi ndaguteye giturumba kavuga ati reka n'umunsi dukore akantu kamwe gatwiko mere kuri umukameramani wa Sisi n'ubu nawe ugiye kuba umuhoza ubuzima ni njyamuge oya ibireka tubikore kubera ko nta mugabo tungwa n'akantu kamwe iri fo gutractaza ubuzima bibikozero na ihari twa turimo mu Burundi kira muntu wese rero jewe deba inje tudiringe tuyage musaza ni deba yerekeye ubunyabugabo ushaze kuvuga mvuze ubunyabugabo imbavuze ati kurangura amabanga yabubatse dispose okay imibonano mpuzabitsina murimo gusambana mu ncamake ni gusambana twiga okay abakozi basiga media mubwo mukomeza gutwumviza kandi makuru ikigwa kubera ko Stone namuzanye nganda mwizeye kubera ko nzi kwideba ayifise kamajambo menshi kandi novuga yuko ari perfect sana. Let's try that. Bana ni irihe banga uhisha abandi bagabo kubera ko iyo ufise umugore akina amarelisi ahura n'abagabo benshi bakina n'amasinema abacteurs benshi ahoberana na benshi sometime rero gute umugore wawe batipfuza ibindi umugabo ku ruhande ese bikora gute since izo ndakiho bibaza sisi oya ico ndakibaza wewe kubera ko kuko you know what I'm not there you know what Jason nkora gusa kuri sisi ni ko mana myizera bari I am not there nyina haba yagi oya hari ukuntu ushobora kubona umuntu cyoco no vuga nuko mbasha kumutahura oya hari ikintu ugomye gudukwepa ngo sisi bakubwira ati ngo umwana bavuga ati ugukunda umubona kare niko rikivugwa Stone rakibona rero nawe uyibona ati iki kintu nikigenda neza ukibona kare rero we kuvyerekeye kubona n'umuza n'itsina yanyu mwebukuru mu bikora baza yuko mukora ko sindi kandi umuntu ntahura kuko icyambere je before ko nitekerereza ko seje yego baza kwanza gutekereza wati yani ico ko yani ico umugore wanje ashaka ko iriko mucamake sindi muri baba type usanga baja gusanga onya ngo yani ni verse tu zigu ngo narangije basanga je ndamekize sho ndarangije amadeni umugore wanje we akibishaka baza kwanza kumwubahiriza no kumutahura kwanza atuma kwanza bakabanza kurangiza amaze kurangiza akambwira ati yo be I'm good now okay no bibiri no rangiza no ngahita ndabikora so goro je nibaza ko bishobora kuba biri mu bintu bya mbere byotuma nyene nubwo abandi mu mafilme atabasha gutekeza abandi batipe kubera ko kenshi usanga munda kubivuga ico umugore aba nico umugabo yaramugize ngo abona mama jewe nakabandi kandi umuntu gusa avuga ati zigo yani nishingira gisera ni mu kuversa kwanje kuromba nishingira yani mubu yani mu kuvyo we abashakaje yani ibintu nk'ivyo bizari bisha bituma sometimes maze no kunaso kujya mwaya ko je mba nirangirije wewe ugasanga agiye mu mico mibi irenze sana yo kwikinisha ibaze nk'umugore kwikinisha afise umugabo use ugasanga jiste nyine agiye mu mico mibi yo gutangura guca inyuma mu butibe ngo umugabo ivyo zose biba exact jiste ku mugabo uko yani wowe unakura kimbiza na tini na kuverse ugasanga abantu bemaze gushira mu maturity ngo bro ukamurira ishinke wako ngo udatuma umugore wawe arira ngo utabasha kumushikana fresh nakakubeje kakudanganya nani wasanga uraje gusanga rero ngo kubera ko ugomba kukwemeza umugore wawe cyangwa ugira ngo ukomeye yani wemeze umukunzi wawe ukazangana ukaza mu muvuduko
niruzabinere praringa ngusaze mara umusegonda nk'inkoko uzogumana namwe yogumana nawe namwe yogumana Stone urabona Stone egitumazanye ino deba ni kubera ko nigeze kuvyiga ndiga ibintu vyerekeye igitsina gore n'igitsina gabo ukuntu tubikora no kuntu umuntu begeda ukuntu donc ibi ndabifise ko notion wewe uravuze yuko ikintu ca mbere ubukwiye kwibanda ku mugore kugira umurangirize exactly ikintu cy'ingenzi kwa cy'ingenzi kuko urugo urabona imibonano mpuzabitsina ntabwo ari mission uba wawe n'igihugu ku buryo bugiye kugwana n'umwansi wawe kuko umwansi wawe niwe murasana kandi mubonana mu maso yani sabita mubonana ariko sometimes ari giye usanga ari umwansi kana kugenda kugwana nawe mukabanza kwanza kugirana ibiyago before yuko mutangwa no kugira ari filime yitwa wowe ngo when we were a soldier twara abasirikare ndayibona ijya iyo filime ari ahantu abatipe baba yani bako baragwana baranayaga kugira ngo bicana akavuga bro je nakina kimwe dupfa pe ariko niko gusinyina ari mission ntabwo nashaka ntabwo nagambire gukwica nyine gusenye ngo gukwica kuko gusinyene ari mission tu ako babanza kwanza kuya usanga rero uri umugabo cyangwa uri umuhungu kujyamana n'umugore wawe cyangwa kujyamana n'umukunzi wawe ugasanga bro yani ni mitigito tu imisawa yake nako tuni wanda DJ yani wasize kuganira bari no kuganira rero wajyo wasabe ukira wonyene Stone bispose rero imbere yuko wataka iryo banga uramanza mu camake ukayitegura ukazana ikintu cy'ikiyago ubanza kwa nyene bari ari kintu kimwe abantu benshi baba barishizemo ati ngo numugore wanje kaduganiye basi kuvy'abagore ama couple yane bakira ama couple yisene ntibaramenya byinshi bivanye n'ukuntu tubishigire ko cyane kaduganiye kubayane kubanuza ko abagore benshi babana siko ari n'abagore benshi usanga bana hotegwa mu buryo nk'ubwo akavatiye so muri iki ntagihana ugasanga ko je ndi umugabo mbasa nuzi ko sisa ari umugore wanje so ngo bakubwiye ati umwanya wose gusashaki hindukira umwanya wose hindukira ivyo rero birabangamira umugore rero exactly bispose rero yuko yani wowe ushingiye kukungira umubiri wawe ubishaka nunamubaza be gute uravyumvisha sero kubera ko abagore bavuga ati rero kugira ngo umugabo wanje dasohoka hanze nari hindukira ntabwo narwo ari bunimbe byabibojana cyangwa hindukira bishaka nga wawe udekse macha hindukira ese ndabibona urabona Stone ndakwereke ikintu kimwe ego kumibonano mpuzabitsina kenshi urugo rushingiye kuri iryo banga kuko usubiye inyuma gidogo baravuga ati ngo igiti kiri hagati mu itongo urayibona kenshi birabera bakijya igiti kiri hagati mu itongo gisigura umugore maybe ico jewe ndacereza because gisigura umugore rero hari abagore bataramenya kubaka canke n'abagabo bataramenya kubaka bishingiye kuri iyo systeme y'ukunanirwa kare ese wowe umugore arangiza gute ko tube turana wowe urara umugabo ararangiza tukabibona ese nawe urabona ko umugore yarangije why not ndakubajije nizo binakubwira urabibona ko umugore wawe yarangije je ngo mubwira wana ati jewe ndabona ko umugore wawe yarangije nivyo binakubwiye urabona aba burya okeka yuko umugabo mukurangiza kuba ko aba yagize kuversa kira mugabo wese yarangije acika intege byose urumva doke umuntu n'umugabo bitandukaniro n'umukobwa bro n'umukobwa yaracika intege n'umukobwa exactly arazi yo bari iyo wowe mugabo kadukurikirana agice uzukubwira ni izako byose biba mugiye ubu kuri bikora bisubambya yo hebe yani yo hebe nabwo ari yaza system yani za kwa nawo ngo muje kwicana umva gusa ubu ubwo bayo yani am hurting ndikora bagatanyere yani ushindi yani gusa we mindset ya wayishize gusinya ndagize tu yani so wenda sperm za kuba wenda ziba zitagaragara ariko ukuntu barangiza urabimenya tu nk'abagabo mudukwirikiranye namwe bagore ndi kumwe na Stone ni umusaza novuga ati ko azi ibintu byinshi mutukura ko jege duva igihe duhuye nawe nakabizi ibintu byinshi bari aho gusikino kimwe je ndi kandi y'abantu yani ndi kandi y'abantu yani gerageza kumva ko nobasha gutahura nyene kuri situation zose rero inge dagoye ikintu agomba kuvuga ni kiri Stone abagabo benshi bananirirwa heherero jewe ndiko ndikweza abagabo bananirirwa kenshi bananirwa no gutegura dispose nk'umufasha wiwe cyangwa umugore wiwe izo nebe byatangwa bakira bajene none reka dispose nk'ubu nuko dispose wewe
Stone na Sisi kwanza deja mu banyimyaka ingahe ubu imyaka 3 n'inusu ine dusupoze imyaka 4 uri kumwe n'umugore nturamufatira inyuma y'abandi bagabo Sisi oya kandi ndaze nibyo kwigera bihaba kwera ko okay abagore rero benshi nabo nyene bari mu batuma urugo rwabo rusambuka how urazi gituma ni gutuma umugore umaze kuvumbura umugabo yuko adashoboye udashobora kumwegera kugira umwigisha ati bigende kunuko ubona ivyo bintu rega turi kubishinja abagore oya njyewe kuko bivuze ku bantu b'abakenyezi b'abagore iyo etape nabo nyene barasamara cyane oya si gusamara oya no gutsindwa n'urugo kwanza rega ndakubwira iki kimwe ivyo ni ibintu by'abantu yari muri generation 80 generation 90 muri generation yari abo muri 2000 rero aba bobona gusko bazaba bameze mu ngo zabo kuko ubu unya anakubwiza ukuri we ni gutuza kunda yani gutunuza gukora biwawe nkabaye utandiye ese ena ubagore bakera bo bagendera ku mico kuruta ku bintu bakwiriye ariko ubu unya bagendera ku bibakwiriye kurutize boro by'imico so ubwo rero kuvuga ngo umugore kuza kubwira umugabo urumva mugabo myiza kuri kimagenda gukunda cyane ariko rero cyari mutorongirira neza ari mutorongirira neza kandi rero byone bica bituma je ntabasha kugira ikinene kwiyakira tuyine mu byukuri ba ntabwo urutuma ndagiza wowe utuma jiti numva nyine nishira abatinya kubivuga bavuga ati ninamara kubibwira umugabo wanje yani yombona gute ninamara kubibwira umugabo wanje wenda ashobora kubyakira nabi bigahita bimuhindura kuba uwundi muntu nyene kananga uko abona nyene exactly so yani ibyo nyene twibashinje ahubwo wewe uzorongora umukubwa muri demi ama wizari je bongo yani ngo byakukimbilia tuti ngo kumaliza nozo cubibona ari itandukaniro uba aho bantu bike bagendera ku mico ubavuga ati rero umico nako umugore yogenda ku yani bacaga ngo yani ngo gukwerura gushira isoni ariko yani abana bazoba abana ko bavuga muri demi wanyene abantu bizonye bobo siko zibameze ingo ziba zimeze neza kuko bazoyaga you know kuko razin kimwe kabars ari kintu kimwe abantu benshi bakunda kwitira kandi gitsana sara yani cyo kitana n'ibyago kuko umuntu mushobora guheba umugabo cyangwa umuhungu agukunda ati ngo nuko atazi gukora sex fresh kubera iki kubera wigira kimwe cyo namaze gutahura yani imibonano mpuzabitsina gukora imibonano mpuzabitsina ni ikintu umuntu ashobora kwicara akiga kandi akanamenya ikintu aba agomba gushingira ko rero mbere uyu muntu aragukunda kubera ko ntabwo ushobora kwigisha umuntu kugukunda sasa rero mumaze kumenya rero n'ukundi umuntu agukunda ariko akaba atabasha kuko nibiye umuhungu ashobora kuba basha kuryamana nawe kumva nyene wa mukobwa urishimye cyangwa umugore urishimye ariko atagukunda akuvanga kandi ntabwo ushobora kumwigisha ngo agukunde ibyo ni ibintu biri impossible ariko nimba ari umuhungu agukunda ariko akaba atabikora neza ibyo byo gukora neza urashobora kubimwigisha ibyo bibagiyeho when you talk yo muganira shonye bebe bujya kugira cyane yani wihuta sivyo bintu bituma je nishima cyane wowe exactly reka tugende ukubona yani ukabimyigisha wowe ubwawe uwo n'umugore umugore cyangwa umukobwa umunsi wa mbere wamwigisha umunsi ugira kabiri kuko ubwo bwiwe uboca ugenda byavuga ati bisigura ati ngomba kugenda yishitine bukibuka ingenda mbaza kwanza kumva umugore cyangwa umukunzi uko turakorana ivyo bintu nyene ibintu bica bimuhereza yani guhindura ya mindset yo kuyumvisha yuko umukobwa bagomba kwishima mu gihe ariko arababazwa yani kujya yani kuza gubuze ko asesine wihuta cyane nkaho mengo uriko urirukanye n'ibintu nk'ivyo so bisigura ati uwo mugore we cyangwa umukobwa nimba umugabo wagukunda cyangwa nimba umukobwa agukunda yani okay nimba umugabo wagukunda cyangwa boyfriend wawe agukunda ngo ari kugabura kuramubona ngo kuba atabasha gukora ibintu yani nibona mpuzabitsina fresh you can tell yani ushobora kwimwigisha akabimenya yes uzo mumva ko ugende ku muntu abizi ariko ntabwo azoguhereza urukundo ngo umutipa bagukunda yes bakunzi basenga media tugeze kuri etape urabona Stone rakubwiye ati wa mugore ntutinye kwigisha umugabo mu gihe abadashoboye kugira imibonano ya nyayo that's why niyo mpamvu umugore yitwa ngo umufashe
ntabwo uri umufasha gusa mu gukoroka mu kumesura ntabwo uri umufasha gusa juste ngo mu kumesura yani uri umufasha mu buryo bwose haba no ku gitanda nyene naho nyene cyane cyane bishingiye ku gitanda urabona kenshi bakunda kuvuga abona umugabo se je ndashobora kuri hinzu size nkagura intebe yego kandi izi ntebe zikamara igihe kirekire hafi y'imyaka 5 ariko muri iyo myaka 5 ugasanga intebe nizazindi nyene ariko nuze zahindutse yani burya uboro baje ndabona ubu postine barabasa yani bijya bitabazo ku meza bijya bwo ku ntebe bwama buhinduka buri musho w'amezi 6 kandi ivyo navyo bimenye iki bimenye umugore umva bafasha umugabo kugira ngo isalo ikomeze gusa neza none nimba ushobora gufasha umugabo wawe kugira ngo salo ikomeze gusa neza icumba windura amashuka atari we yagoreje amafaranga ni gute uba wumva yuko utomwereka rero kugira wagomba gutuma nawo wishima sawa Stone ico ukintu uvuze ndibaza abakumvisi baragutahuye haba umugabo haba umugore cyane cyane ndavuga umugore kuko hari abagore bagira batinyise ariko bavuga ati ngo nabapfasoni uravyumva kuko rero batinyise niko bizorangira abagabo babo yani babizorangira bacitse bagenda hanze bamaze kugenda hanze ndiko kwa kuportu usanga habaye gutatana kw'imiryango abana ntibarezwe n'abavyeyi babo bose kuko umugabo yacafata urya mugore wiwe ariko n'undi mugabo ngo azi kubikora neza nyene ibintu nk'ivyo birashika sometime ukaba hari abantu benshi ngo dufite yuko igihugu cy'u Burundi nk'abagabo nka 50% kenshi urasanga mu kwabira barinda gukoresha ibintu vyerekeye kumwe ibinini urayibona kwabira kamaze bakishikira hari abantu basiga mu Kongo sawa ibiki none kuri yo etape gukoresha ikinini ubwo bari ubuhimbire abari ubuhimbire gute rero sasa kubera corona abivanagira cyambere ngaho uba wiciye amazi yuko ataco ushoboye sawa naco bituma bibaye ngombwa yuko kwanza gukoresha ikindi kintu kibanza kwanza kugukoresha naco bituma uzosha kubaza abantu bose bakoresha especially nk'abajyana bakoresha ibyeboro bya Mukongo ubwonko siyo bubaburi kuko ugisiye ujya Mukongo kuri sex yawe yani mucamake of course kiyagarara nk'igiti kiyagarara bwo ntabwo ibiri connected n'ubwonko bwawe usanga cyo buri gukora nkaho mewe cyane ni giti gusa cibereye ngaho ivyo rero biba biri iki ni mugiye n'abahungu rero cyangwa abagabo babiyumvisha ati ngo abagore ngo bakibakunda abahungu bateba no mu baca bifashisha iyo miti kugira ngo bibashe kubafasha ariko dizese ntabwo ariko kuri ubwico umukobwa wacha kene ni iki woca bakene ni cyaye mu kurangiza suko wowe uteba naco gituma usanga rero wana wisizeko yani ari iminota kanaka ubwacha kugira ati none kutarangiza ni kwa kuwe ivyo nabikubwira kuko waba maze kurangiza kare so gure bisigurati none guys ikintu cyonyine cyo tuma umugore cyangwa umukunzi wawe nyine abasha kurangiza n'icambere kuri iyo mibonano mpuzabitsina niyumva namo mukujya mu bwo mukumura bikora ni muganira kuko muko muraganira umukobwa arakwibwira ati be turashobora gukora ino poster umva mucamake no kwisanzurana urumva ucu mutwara kungiye mushaka umva rero kwisigura ati rero umaze kumutwara kungiye mushaka ko niwo buri umugabo umaze kumutwara kungiye mushaka yene akaba yana kubaje yo wallahi yisene je yani kabisa ndahagije wowe umaze wagira rashaka kubeta rero umugabo mwiza nanje njajana ukushaka nawe rero cyumuja kwa kubona ushaka kuba kwisimi habaye ibiganiro akugenda gusa ko mugore gusa ushiko kugira ndakuganira nkaho umengo bari muri abaslangers umengo mwese muri abasirikare no fair bagabo muri kuba twumva canke namwe gw'ibakobwa canke namwe gw'imisore iyi nkuru Stone reka tuganirira turaba twese kuko se gufata ngo numwana muto kuko tuzi n'udutera tuja tutatuba abagabo hari etape rero yusanga umugabo agenda gusesa intanga ziwe kandi afise umugore iryo kosa kubera iki abagabo kenshi rikunda kubashikira gute ugasanga umugabo afise umugore mugabo agiye gusesa intanga hasi mugihe afise umugore I don't understand that ndiko mvuga ko ugasanga umugabo agiye kwikinisha mugihe afise umugore kwikinisha kandi afise umugore afise umugore rero ico kintu nka wowe Stone je imba nibaza ko wari ubugwayi abari ubugwayi oya kandi yavuga ati gusesa dusipaza kwikinisha katari icyaha kubera ko kwikinisha kubera ko kiraruhura ngo urumva doki bavuga ati ngo kirahurura mind ngo inyuma yo kuruhura mind ngo kandi kiratuma ngo umuntu by the way I don't know twexplique nyene Imana ntabwo ari kijuju ku buryo
ushobora gufata wowe amaso yawe uri umuhungu ufise amaso abiri n'umukobwa afise amaso abiri izuru rimwe rifise imyenga ibiri nuko umunwa byose uko nyine yise ngaha tuba tumeze nk'abantu duteye kumwe ese ariko none ni kubera iki tumanutse rero tuba turi different reka tujye kuri sex rero twese dufise sex ariko ntabwo zisa Chrome naje bituma kenshi iyo ugiye gusomana yani umunwa ku wundi urahura kubera ko ku munwa birahura kubera ko n'umuntu exactly gore biba bisobanura ati rero ni so ni nkuko ubonye ni nkuko kujya kubora usanga ari abagabo bamwe usanga baca abagore babinyuma iyo mvuze guca abagore babinyuma urabona Justine like turabe guys reka bivuge ibintu bintu kubonye kuri YouTube channel umuntu wese akoresha Gmail nagushaka gukoresha Gmail uri munsi y'imyaka 18 ndiyo bisigaye umuntu wese ko arakimegana kuri YouTube afite imyaka ikwiye that's great so hariho yani gitse kuri sex y'umukobwa right ndayibona hama no iyo ni no mu gisusu wa medicine munyu ndayibona so abagabo bose usanga yani wisambanya no kubasha guca umugore wawe inyuma bro ibyo nagushora kubibabarigwa kuko cyambere uburi kuko icyambere yani ushatse gukosora Imana yuko yo kuba yaremye yuko sex y'umuhungu na sex y'umukobwa bigomba kwinjiranamo yuko yakoze ikosa uwo mu muhanga wo gukosora Imana oya exact ubwiro biraba abagabo nka bose mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu gihugu cy'u Burundi kwanza twavuga no mu yandi mahanga because ejo bireze man kwikinisha iyo ni nimero ya mbere iza none niba biza ntabwo bica bikuraho yuko atari bibi kuko ibintu byose dukora siko tuba tubyemerewe ariko turabikora Stone tukiraho nyine Stone dusanga bagenda gusozera ikiganiro cyacu Sam uri kutwigisha mu camaki imibonano mpuzabitsina uko nigiye kugira hari etape rero iyo uri kurarangura amabanga y'abubatse kenshi abagabo batinya badakunda kugora kujya kuntu gufyeta umugore wawe urayibona ijya etape eske uramaze kubikora cyangwa uramaze kubona ko ibyo bintu bitwika ko bikunda urabona nga rero turi mu Burundi cyo kinari kugicyushira neza cyane kandi namutse ndabivuze uca bishingira wenda gitse nyine yuko turi baca birengagiza kahise kajyaho no tuko twarigize gura nabo me ariko ukuri byanyazo n'ukubonye kuba no bose tubikora ibintu nk'ibi ntabyo nyine ntabwo biba ari byiza igomba rero ngira yuko gufite atari byiza Stone sikia kwanza ntabwo ibintu na wenda n'abantu banasenga no muri Quran biranditse Bibiliya biranditse ati ibintu byose turabyemerewe ariko si byose tugira ikimazi sasa rero zigura ati niyo mpamvu Imana arenye umunwa ku muntu ariko kuri sex abayitaruka isigura ati ni urashobora gusoma umugore wawe kubera ko yani umunwa n'ururimi rwawe ibyo biramutse bihuye biba biri ahantu hamwe yani n'ururimi ku rurimi umunwa ku munwa kandi zose ibyo biba bimaze biba bihagije gutuma ubwonko bwawe buca butuma yani servo yawe ikituma gitene ari hasi yani umugabo ku gitsina ciyo yena bishaka n'umukobwa direct zinjiramo ivyo nzo kugenda yani gusisa abona byo nzo kugenda yani ngo uko urasisa umukobwa ivyo order biba biri muri bya bintu kubera ko vyaje igihe baje gutanga kiburo by'amapornography tuba tubibona mu maporn hamaze ngo wow reka ngenda bigerageze kandi ndabikurikira kandi honest zirakobeshe pe biri mu bya mbere gushimisha abakobwa cyane gose cyane cyaki n'Imana itazababarira so abakozi basenga meje kandi babaramutse kandi rero amazina ya Daniel Kozi cyangwa byisana kudukurikirana Imana ibahenzagira mwakunze ikiganiro naho byo tuzokrenda debate nyene so here I am bye